Iki cyemezo banki nkuru y'igihugu yagishingiye ku miterere y'ubukungu bw'u Rwanda bw'igihembwe cya kane cy'umwaka wa 2022. Imibare y'iyi banki irerekana ko mu mezi 3 asoza uwo mwaka ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku muvuduko wa 8.9%. Iryo ni naryo zamuka rito ribayeho mu bihembwe 9 bishize. Imibare miteruka mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka wa 2020. Icyo gihe COVID-19 yakubise ubukungu hasi bituma buzamuka ku rugero rwa 6.9%. Buvuye ku ihungabana r'9.1% munsi ya 0 mu gihembwe cyari cyabanje. Banki nkuru y'u Rwanda ivuga ko umwaka ushize wasize ikinyuranyo mu bucuruzi bw'u Rwanda n'amahanga kigeze kuri 19.1%. Ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro ku rugero rwa 6.05. Ababitsa amafaranga muri banki bagabanutseho 0.12% ugereranije 2022 na 2021. Ibiciro ku isoko byatumbagiye ku rugero rwa 13.9% bivuye kuri 0.18% byo muri 2021. Imiterere y'ubukungu bw'igihugu niyo yatumye banki nkuru y'u Rwanda igeze inyungu ku nguzanyo ku rugero rwa 7.0%. Ariko ibyemezo nk'ibi bimaze umwaka wose. Mu kwezi kwa kabiri 2022 iyi banki yagejeje inyungu kuri 5% ivuye kuri 4.5%. Nyuma y'amezi 6 bayigejeje kuri 6%. Hashize amezi 3 bayishyira kuri 6.5%. Aho ni naho yavuye igera kuri 7%. Igisubizo kuri ingingo ngo nuguca intege umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ku isoko, ariko ntibyigeze bihagarara. Ahubwo ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF ndetse n'abahanga mu bukungu bashimangira ko iki cyemezo kigwingiza izamuka ry'ubukungu. Icyakora John Rwangombwa, guverineri wa banki nkuru y'igihugu, agaragaza ko nta yandi mahitamo bafite mu guhangana n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. So mu gihe akenshi haba inflation iri hejuru cyane nk'uko nguko tuyifite, biba byitezwe yuko ubukungu busubira hasi kubera ibyemezo byafashwe byo kurwana na inflation. Ntabwo ushobora kubigira byombi ngo bigendane. Ntabwo iyo central banks zitangiye kurwana na inflation ziba ziteguye yuko biri bugire ingaruka itari nziza ku bukungu mu gihe gito kugira ngo bashobore kugira ingaruka nziza mu gihe kirekire. Bidakozwe nonanga twagira ingaruka mbi ku bukungu mu gihe kirekire kuko inflation cyo gihe tugera hamwe twita stagflation naho inflation iri hejuru n'ubukungu ntabwo burimo buzamuka. Icyo nicyo central banks n'ibihugu muri rusange biba birwana nabyo, nuko tugira ikibazo kugabanya kuzamuka k'ubukungu mu mwaka umwe cyangwa ibiri kugira ngo twirinde stagflation izamara imyaka 5 cyangwa 4. So ibyo rero ntabwo tuba tubyiteze, birazwi ko ariko bigenda, ariko ni ikiguzi cyo kugira ngo inflation isubire hasi. So nuko bikora unfortunately nta kindi twabikorera. N'ubwingingo bwahitararuhura abaturage umutwaro w'izamuka ry'ibiciro ku isoko bishobora kuba binarenze ubushobozi bwabo. Guverineri Rwangombwa abwira abaturage ko bagomba guhindura imyitwarire kabone n'ubwo ngo bigoye. Ikigoye nuko ibintu bizamuka cyane ni ibiribwa, ntabwo babwira umuntu ngo yigure ibiribwa. So aho ngaho biragorana, ariko ubundi nama tujya mu gihe cya inflation nk'uko nguko nuko umuntu agura ikintu akeneye koko. Uko bagenda bagabanya kugura ibintu niko bica intege kwa kuzamuka kw'ibiciro ku masoko. So ni ibyo numva niyo nama twajya, ariko biragoye kubera yuko none iyi ngiyo irajya kenshi ku bintu udafite ko wagenza ku biribwa. So aho ngaho no gushaka gusiba izindi ngamba z'ukuntu byagabanuka bigasubira hasi. Iyi banki igaragaza ko ibiciro by'ibicuruzwa na serivisi ukuyemo ibikomoka ku ngufu n'ibyangirika vuba ngo byazamutse ku rugero rwa 11% bivuye kuri 2.1%. Ibiciro by'ibiribwa byangirika vuba byazamutse kuri 24.6% bivuye kuri 4.2%. Icyakora ngo mu kwezi kwa mbere 2023 ibiciro ku isoko ngo byageze kuri 20.7% bivuye kuri 21.7% mu kwezi gusoza umwaka wa 2022. Iyi banki ishimangira ko abaturarwanda bafite andi mezi ane yo guhangana n'ibiciro ku isoko, ariko ngo bishobora gutangira kugabanuka mu mpera z'uyu mwaka. David Zabonima, TV10.